Nyansia abogana de semamba ye mamunyina ajo. Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM abraso so memu nsem wa yansa kanawie enumrei. Yesi hu adwane de beso mu Kasiebo ni nyada free apoe mantaw no emo. Achem aboabo baabi ayetie ayakua kuma studios. Akua kuma batampa ni studio na yetia. Yaba bachone sra ene abasa ediamo enumrei. Ghana de semamba nsem no de wo betie bi ense wawura bia wo PNC amanyokuo nim se sane Ghana fo ni brisika na amanyofo so pesika tuatua no enche bia ye behuru drug lords fo ewo mrahye bedwafie na wo eye amanyosem ensusu emu no eye afutufo ede New Patriotic Party amanyokuo ni de aba montesu kiremu se wono mu amakofa nkrata so mbeso mutu eye franka de amanyokuo no wa wunnim na wunnim obeka nsem bia anu ohye na begwa amanyokuo no fi no de omde be ye wo no omde abetu dwa sanso ena wawura bia bani sika sam tutu ya wakwadri mu paase ye tabri sika bia de yade kwa koto koko beans na ehun sanka ye ro se enye se ewo se ye ne sa penifo achiachi anioma nti wo montre no na sanso na wo eye enzavu from one ye de wo beko eye asen no fa bato empesua so samenu ekaseti mamufu amwo no mo omanu dam omu twa amanyokuo ni binimo emma pa omde omanu etwa wonmo ma edientia abusua anijadi ensem wona Freaky Funky Friday Kasiebo nti gamuro fuanso si yaje omlines afrimu nsamti anyomdrofo a womunsanka womo royalties no ewo mote na sansusu ana chese na wachi etwam na yawra wosempa esansa ye nyumtuni ba kwa wagidi pa banyo tuomu a anya asem ketoa eno eyekwadwo akwabo senior wadani bokum so na busua pa ne krabe ade hyenem kogya no yede mu nkyeremu enam sanso ena ensafu from we kroma ese ekuo bi de mafia gang se di ayirambia dwam ama mafia gang no mo mafia mo mafia gang. Let's continue. Na abusiafo sanso na waniji Kasiebo ni mwa so semne Kasiebo to akwa ade ama eye Ghana de shima nyina mwa masisu a mobesem ware no yatumufo hwan na atufu yi ensem ben wode nam yede mu chemu eba abusia ensem no edroso papa na numre yede babesomwo na ma yefa seda Emma Jubilee Hospital afi Ghana de shimamba di achi ewo Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni capital letter search ya kese oduru wonu mu ahwegum na yebek nkan ede amadwen chekro na 0594 8410440594841 044 Ahenkan fo wote yanka ene enumrei eyeme afia ampofo mene original adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan onse nanso afia eni kofi ene nanso ye fiada come on yanko come on my twaso nsensam the best in the east the best in the east na busua ya shensam no sia former acting general secretary Adema People's National Convention Party PNC amanyokuo no ayo owura Atek Mohammed na Atek Mohammed de kwakwabonsam ade akodi ama amanyofo ewukurom aso munhwe ye pa guarantee bi nyina so ne bo ma pa guarantee bi nyina so pa sari omo ye Ghana no ebe kakra no Ghana anya obi adabiem enti wanhwa na enkofo ne nam ba bi anya akopie mu amafoforo so enu tinasemu okan na nse panifo nhwe yie yase wonsa we baako no eha watwatwene se mienu ni nyina akra na eha watwane mienu nyina atwene nti enioma mo beya emma kabima mikabia mamuo no enko na nimu pro no mo hwe no mo twetwangu se ne beya Ghana yie de ne Ghana kan konti enioma bedededemu
na owura atik Muhammad Brazil wa Brazil ni sanya ne buafuo ni afutura wa manyina dane se wose sese no eya asefem ye pa se wo petumi a wasam kura no awokwa kan no kra twitwa so ye ntiem ha de ya ne sika dwete kudi lajan ega se wo kura sika pa dia o you are good to go ani awokwa ya na watuatua temtem se delegate fu a o wamo beje ofofofo manje wa na nya TV baako ana fridge 1000 Ghana so dia wose esu fe wombotom it was sasika samne dia wurawura manyosem ni abatuo mu odo ha Ghana papa ene kabi maminka bi amamuo no wo kire ni nsem wo no wo ba mu o ya wo ka se democracy na yese ye obu akrom wa ya kan adwe kabi maminka bi no ya kansinsemu Ghana fuo ehuru democracy ne ho amanyafo no ehuru democracy ne ho se democracy na ne ho akiri no adenti na ye kabi maminka bi na obi enhye ya kete kutupa se da sore na ye yetimi di adwen ye bibi yetimi kan de ye pe yetimi yese na ya masikasam ababesesa democracy no nkyerɛkyerɛ enu ntina sam a woka nyina no se ebra so se emogie no yetwitwa so wose na anu kumawu abatro se na panifo ede machines ne contractor fo akwagogu kwan so ne ye kwakoyi kwan wose we nyina ya nimgu asesam a emma democracy ne nkɔ nanim ho wose kumawu na wotese yese bi etwa emo one cup magi kako wamo cheche Ghana ni nso bekwa akwaji bi ezanse wono no ekwom de no de wom ne ma enu nti wo cheche oro de obeba abeje na waje nso a wakwa akwoto aba ma ho enti se wose akwa akwaye se uni campaign message kura na wosika oye na wose sa de no ya nhwe ye pa wo kurom hanom a se sika ne ye hwehwe de wakwoto aba ne so opesika ena de opetumi no nso eni se odisika gumu an obenya nti ebe kakra no wamo mudi enduboni hu dwa ena mo be sore so mo pe MP adi wo krom ha no mo sore so mo pe MP adi a wo betu sika na gumu anso ye be hwe akire no na parliament house o ma se be dwafie ono mo no akwa ne wamo mudi enuboni hu dwa nko a eba ne sa na ye koi anase ye bai. Look, democracy is in danger. Very open. Says here the name fancy ye che emu 2 cups ne kako ne magi munin sanumanu to get votes. It places our democracy in danger. And you see na ye acquire and all of that. You can pretend say, oh, you want it on merit, look, you can tickle yourself and feel it's funny. In fact, democracy is now being reduced to the highest bidder who is car ultimately winning, and it robs yen of quality representation. At the end say primaries are you can be empty as far as the shoes go. Men wouldn't niche ya obeka who is car the chair electricity dia yebetwama yetiminya nkrofobia omuye ndroboni hu edwuma omusika sika de niema sika eni saa nwumi ana saa adwuma yi nipa no onye sika from kwan enye but on him say me di banku adia yebeto abana amame. At the end of the day, you'll be having drag laws in parliament. Let the people judge you for near why. So if you say ejumana amaye no esweni, why do you want to induce them? Why do you want to entice people to vote for more muntu abana? Ahenkan FM nipa wuti ninkan no ya kane churchurofo ya na wo hwe kirede ma People's National Convention Party PNC amanyoko no owura Atik Mohammed na mam ya fia me ne owura bi di nkomo na ose opese obegina amra hye bedwani e wa santimantam wo baabi okay na akire mi hu se wo ye hu dede biem na mebusa nse opanyini ade wai na ayeden na ose ngofo bi yeso mbe sponsor no na omo ga so mbe sponsor no omo kire no baabi a won kwa omo betimi aboa no ama watimi aye ni sa ni nani suade hu betimi bem and obepa MP no na oso okohia sa nkrofo no afias wo kamu nsem a wo se anu nti wajai because won timi mfa ne kran koto chacha wo se wonim de MP no benya afiri mu a enti wo momma no enhyehyeye bia na se de wo se me ka asem no spiritual to the extent po say enkofo okohia wo mo no wo se wo no mo nam nyene yam hyehye no obom pa ye so beti ba betu do mbeka bia wo se yo wate obeduru fie no se da bi
ene saade ama men pemba bi ntina ye o pempi e dikeke no I just say na saade was make kan nsem no ensem wom afia sia ti enya izo sika na ye dini nyafanyafo na mo de ba mo gye no afia esiro so serious matter na wo kan yo me say saade owura ne kan nsem no na musa se no mabu afi ba bi ote me pa cha omo obi nyima nu si bone me nka se mpibi sika ode ba mo adini sika bone me nka ne sa obi ade na wo ka na me so me ka na me say hwe se no se me kan se no se ntempia me ba bedi me ba pri no ade mpini de nkwa ne wo manti enhihye bi ati seseye no o ka kire me say nti wo de ba na mugina mudi sika no se wudi no ewa se sika no unzo obi wati meje osememeje haje eti no also e shafa sika no so se ye be ya udi na wadwen achim ti wudi wie na ase afi accident isi na nkrofu owu na ye se na ye ni asesa wade pa bi ate na me si ewiem odi wie na pesem na mama na di nkomo isi wajan wanya hu deda biem obejai waso ne krantumi dabi waka kire mpe waso ntimi na nso okọ honom de omkan ye bia waso wate because wasina nkofo no na wono kwan so na koye tina ne mpa ebo nyina ne se kakra kroba beduru fie no no anyo obi de beka cho se tu hofo no no atu ne hofo MP to me do yako ehu papa I say very careful eti enya sika jeje na ya fa ya dwen to aba yes be boa yen na be boa yen o musika nso awon asem se wo di sika na wo fanya hwe no bisa die nom de ye fanya hwe delegate fo agia die nom de ye still fridge no dia de na de ni fanya hwe ti well nyame hu ya nyina ye mobo pa ni ye nya sa sika jeje no ye nya ni afa ya dwen to aba nyame hu ya mobo nya sa de afia nko yanim ene afia dante be pa bi ma afia ni kofi so ahia ne dia Allah kia ya ne ba be tu you ni je ne ba ne yaje yes osuni ba ne yaje inyo ba ne yetete so anu waje Ahenkan FM yakoya nim adesema ma ndio be ko no atu na amagasem mo ne da so ya butu yi na ye de ne kyeremu osunu kokroko amanyoko ni patriotic party mu abusuafo sisi amno kasa ekuo mani abre pa esanse enche no omo so akoto santena to abade yi omo frank atuni no omo bi omo pruma to no mama akonya ama obi bi ogine wudi sa oyekuo di ba wono so edi mampanyina yeye ekuo no odi omanim de kokon a eyeye kunimde beba omo nyina akofo mo nkata sabam no kasa nipa ba akoma akoba se du ana omo akofo mo nkata asem awia na ebubo omo nyina din enso edi mawo na eyade sisi anakoba ni se no akitafo no bi afrase kikagya gum kiketre ni tre bubom saa ana we ni oye sei ana ya sei wan economic wan management team wan head na de no otimi ye ana we aye sei ebi mu kura no sabi mpraduasa omude eye sabio esom ene afiba bia obi firi ade tratra mu saa tribalism no ebi mu so ye bi saa ache ni nyane ya nwoma sabi mpraduasa enya nikasem ebi mu gubi mu fin ache ni nyina ne yade betime ha kuo no eno nam so bi ama eye badwakuo mu na tu eye aban no anasa badwakuo mu na tu amanyoko ni patriotic party for no I from the Council of Elders wamaba bonte dia baba tu dwa kyerem say wakofan krata ana ubenya akonya se oba begina na wapre eye franka tubre ni bi no se wonu watitafo ankasa no mo ye o madwen se o mekeka nsem bi a edim papa mu titimu beba MPP amanyoko ni mu na enam so ma ema eye agenda break the 8 no anya dwuma wusani pakron de ne wo de ho betwa so enya de so metwema okura de biara da won be fra amofra wa esan se wo na ye panya utu oma no ne wantu omufunti no asotwe bia wo se de ma wakitafo no wo ena omo de be ma wo eto omo de omo sam ye tiawa omo bokokko ese obi biara wa fa nkrata na o presi obekura franka de ma MPP amanyoko no
wɔhwɛ so na chitaafo bɛkasa na ebere biara wɔn bɛgya simpia ne apaso no de wo ufisi obetimi ayɛ no ɛno naka anase nipa wo ta na chido obetimi ayɛ no ɛno naka na mmom ɛnyɛ so kɔkika etire ne tire abobom wɔn kyerɛ mu sɛ ɛno deɛ ɛnya deɛ sɛ bɛboa mo de biara ɛnso so ɛda no nti no wɔn de adesradeɛ paa we deɛ wɔn kyerɛ sɛ adesradeɛ na wɔn bɛ bie mu a ɛyɛ ne bere so na afei so bi ye na so brachi esem na se okoye de ense fata enu obi na kuma ntwi bosi akon wode ne tiri anya so agya kyerema na ohwe ade a watimi enso apene ho sansem we nyina omudi etu dwa no na omudi nam otutreni ewo no na ewo ehwe eye council of elders no eso eno eye orura eye Hackman owusu agiman na ensem no nkyeremu no oboyen sei. In the period leading to elections and selections, always controversy arises here and there. But I think the fundamental issue of the solid cohesion, the party, is not compromised in any way. And that is why we as elders are talking to these aspirants and asking them to rein in their supporters so that we do these elections with utmost decorum and also that insult and devoid of all acrimony and insult and whatever and the rest. We will hold them responsible for the utterances of their supporters. We will not let them go free. Make sure that you call your supporters to order. The unity, the cohesiveness of the party is not compromised in any way. We want to stay together. We want to stay strong. We want to stay focused and we want to see and tout the achievements that we have done. Ahenkan FM. Wei aya otutreni edema abedwaku a womo na etu eye New Patriotic Party amanyoko no enso efo Council of Elders no na eno ye Orura Hackman owusu agiman ana rechimama mwatene nka no owura bia bano sikasam ntoto ya wakwadiri mu pa wa kurompa no mo wanyini wa manyosem wanti ubani dia na edinu etuhwa kama to say perfume rice aya owura kwame pianim wode afutuo ama ban we saban we ya wote so nde ba wote ya ne se kwa na kwoboro kwa na kwabobesia kwa na kwabobesia kwa wanimten kwa wose aban we de chese fa wadwe ya bibi dia dabi ofa na dwe nya hwehwe da die wani muane bosia bonti wase abana bobosia masese no international banks awudro nyina da ya bomu besia asitre na die na shipa atwa na wokura ba akokase de se yetimi sa kwa bosia de kotokoko every akuafo ho wose wei anim guase akwa baba enkura ne ye no krom hasa no owura kwa me pianim chani nsem won wose sa suban bone adekire bone na akoso okurom akoko bodfo edidi dwuma wo mu twanu wo mu nyae se ukobobosia ewo bi manso uwi a wo de dollars na ba betokoko na eba ne sa no yese ne omaboa ye den eba sa yese dollar no wa busi di ne fomfram na ye hu okurom antia koi anase ya ba yenti nyankopon ama enyansa ba ku sei ana nyankopon wa gba bibini na samu a wobu saron se nyankopon de adwen ato bibini tim na bibini se na adwen na nyankopon de ama no onyusu de wo se eye ne wanwa papa se Ghana koko board so timi ko free sika ekobobo siansa en wo manya sika de atua koko akuafo ka wabra wo mo to koko everom chen wasi we na ti Ghana be ko nanim ni Ghana no ti e ko yanim anase ye tete asan yachi papa di ayamuhihia ena ekasai wotwato ne samsu biamu ne wo kyerɛkyerɛ mu baba mu eyi ne one by one say kokko bodofo woso mu yansiesie awoso wo mu hyehye mu nneoma yi o no ma hyehye nneoma yi no mu ya wetre sam ebegu angu de ebokro ya tikrom hanom na aso ebebre agugu na kokko bodofo so anto wo mu nneoma antoto wo mu nneoma yi a yeti kuro ha na kokko bod na jegogro ajegogro nso akokko akuafo na betempenten kwa abre anu nti wo hye mo nneoma ye senya beya wo mu kokko bod fo benya sika ya Ghana so ye benya CDC bia da kwa akwato kokko afri akuafo no ho se so bagwa me sika no so nya enmonyam na emu ayedru kakra wo wie ye sanso de so bua kasia tele abo kokko bod fo so mu ka ho bi pa ena kroma sese sidi no
wada from $1 ni ebuga wo buga esa zonto akai damanda egu chase sidi ne so amasesi ya ka se nyoma boy de Ghana fo ji ehwa enje ya ji ehwa enje ni nyina ye kokko bodo fo nhye eboni ni bia enu nti wose wo mo nhwe no msesa mo nsa no na ka ne sen abenkwa na do so dodo la soup surobi wunya na wutu atina pagum na wudi fufu a utwa ekopa nti wose abankwa na do so dodo enti abeya kokko bodo fo ensesa mo nsa no. How can cocoa board be almost bankrupt when all they are doing is taking money and buying cocoa from the farmers? Maybe we should restructure cocoa board and then forget about this idea of borrowing billions of dollars in anticipation of cocoa sales. We should syndicate CDs from our banks to buy our cocoa so that the income from marketing cocoa accrue to our banks domestically, not to foreign banks who are giving us dollars. When it comes to the most efficient body in Ghana to raise money, dollars for us, it's the Bank of Ghana, not Cocoa Board. We don't appoint the director of Cocoa Board for their expertise in borrowing foreign exchange for us. Ahenkan FM. Nipa wuti nkai waya economics kasiye pa wa kromu asikase hundu tuade ehun adwenkyere gu ni tirim ve wa kodari bomu papa economy ni de o ya de share nsa kra mi so betumi abupa owura kwa me pianim enabusua yete ne nka no you be say anyimfri baomiansem fama no ai papa we na ni ideas nya papa o think anyimfri baomiansem fama no na ba mia no bi se bibi kura okay se se na kura economic messiah hwan ba no Dr. Baomiano no economic day messiah minim se digital messiah o sir eno so ka ho eno pena eweti da na economic messiah de yaje mo de ma hwan ya de ba ma papa we this is oya de guitar say de guitar messiah say 2 mi no ho na wa akokoje yi na se da na do say 2 mi na wo ya kasa ye ho enso sisi eni ho ba jo isi 2 mi na ni ho get so 4 years back we 2 mi na wa ka kinofulata ka mpamo no nkanya ne ba jo ni ho Ken must go asemna se na se bi bulata bi o mo se sila o mo se Ken must go ma mi ngosi aga kendo onna na ewie o onna na ewie onni die tu ase yese munim a omu die mo mu nya atafro mo nsa ho anwo mo nsa ho nyina sa no mako enti se mo amoso da ye no mo mpenzo ohuru manim sorry na Kim must go ni pa de emfa e be fa asen ka fada da so deal nki ewie o se wa wie obeka je isi anso o ma chichem okay o ma chichem ti aji se ogini nyina wie afi bia ne de be eno antraso prako esra afi bia ne de be mamo eno antraso enti se o kona yesi amfa mam bie ma na bia antraso ti minim ku ye prako minim se na kwa na bia sa amanyon se bia amamu ni dane a still na ji se o sa betra so asa agege dia minim wala mo antraso Kennedy inshallah se delegate for no to market dia you will hope sisain some people sabefa okay enti Kennedy so die ade na ono so die on you soup papa we on you so ken Debbie say ni name Debbie name bi one mo a emfa za utri hu obi ro kura odin wu say we nsu kura mi din ya sebu okwe de Ken onde na onu ya wone fine ina mi de madwin different say na Ken yidi sa boro nkwa boro ma you bambi ai medio na mi so mi bia nyuma na wonde onu da stress no sa no na ai me fo na duru be hu yamabo no on se sa akura pa sere ha duru ba bia ye mpacho bo bia nkoye o emi ka jire o on se o ta pa sere ha na wo tobo de na yes ya no se adwuma mu de bu ya na de trace no wo fu e promise no bia on babie sa na wo se guy me from de ye Ghana for on babie mia yen na se wo mu be mia yen na o mbe jai sia se de o mbe jai sia o mu mia yo se ka mia se ka mba ye mamo monko okay so mo pom sika
Yo, ya. Nanke kwa na komo se yemfama. Yemfama mo. Nanka mu be kyerɛ bi kura. Se munim se ho. Ti we ya hwe na mo ko. Ti we de okoya mo se yemfama mo. Aka mo betena se ne nyina atia ka be hu se yes. Eno ne ayi no. Ayamefo. Manya ade. Yakoya dima. Eja ni didam aso ko na yada so agiram wa amanwasem a yade ani kyeremu awo eye asem atifi abato mpesua eso no wo emfimfiri mantamu asem no fasem na me ekan mu ani so anya oprekese na ukopiem wonom a mansini no ahinkro eye asen breku na sam no ukasai ko na kohwe eputunwumani krona dane kra besa na wotwe kakra entamu nie na nne kwobisa mo se adai ade na asie na omchem so si ye sisiam no kasai abayi awo no so ofiri amanyekwa friend se MPP mu wo ma hunu se abato bi ba be kwaso ho no ye by election ni nyina ne se omumra hyebe dwanom kwoto abayi na fimpi no ene eye aduonu ayade se asandi bia ku ba ta Supreme Court akwa se tre mu se opanyini no won se fata se wono oto so efe no se mra hyebe dwani sa abato ne yeto na fimpi no ne aduonu no oma boss amba ni nyina to agu ti awose yakwane akoye by election ewo aye asen no fabato empezua so enti agwakọ ba ni se ne de na chese amanyekon kan ni nyina sa nya akonya foforo se omo san so hwe na omo yi nipa obepre de ama wonom eba na no anam so bi ama sisiam no kasa aba no so hwehwe han a wose da bi akunya no ewose wo ye kwa bia so na wotimi agye se da bi betimi aboa no ama na mamuo no atimi akototototi sanse sisi akwa akoma hye badwafia ewo mu se aban kuta eye na hye badwafo dodo de na so so ma hoode no enwie peyo etosin enti wose omo force na kwa bia so omo timi nya asen na fabato besua so na hye badwafia kunya no beka omo de ho omo kyeremu se na kunya ne omo de adada na so omo no ma bi omo atutu ne yenti ana NDC fo age hu twi jati kwesan be himfiri omo nsam ana nyamia adaroma aja abatu esusu ya bo hu hyehyɛ atu aguo eto mu kyerɛ so mani abre na eno na nam so bia sisiam no kasai ani yeso kɔhwɛ omo kwan a ɛyɛ aban no gusu a wɔyɛ ne gidigidi aboɔ nie cement nie mfidie nie ye edwi ne ye guso aba anya awhwɛ ɛyɛ mputunwuma a yɛgye gya keka onyina yɛsi aban tablisika jese mirikatente wɔtehwe a ɔnhwɛ na no nyina badwiridwiri wɔde kwame akwaye wɔde mputunwuma sɛ de bɛyɛ no betimi ahyɛ de hye no mu a wɔn asen no fofoɔ enkuran ama matimi ato abade ama ɛyɛ MPP aban no de wɔn bɛyi no bia so wɔnyina fama wɔne mo na no na asembre kwa de hye no mu kyɛm sɛ moka ase asɛe ohun moka ase asɛe enti by election sia no mo de aka mbɛyɛ mputunwuma we see we saw we hunus yate enti de mo de yɛkumawufoɔ no ebi na mo de ba ha omo so omo nkahwe omo de omo kusakusa nyina no omo ewo mu tirim sa edani duru no mkoto santene na omo kwa akwoto abade ayidu obehwe na wakom na sebedwafie kosi omo nam de ama omo a omo abehu bebe omo to mane de afa na se aban ebe se sebi mpredia se watran ye hwan se sebi oban election koso baabi ansa na odi putunwuma akwa etoje wono ara na wabere ne temamufo ne ade hye ne mo ane eye Ghana for ma dichi omo ewo eye mpesua ne so bon komo no ene omu kyem se hwe ade akoso no omu kyem se enye baako krampo sei na se yanhwe ne antwe anwa amia so ne yanka ho asem wa hwe de saa sisi obi abebɔ mpa se ne mpesua so by election koso ho enti sisi by election so be koso a gise sebe mpedi asakafra choma no da sumina so eni posimo na ngom na sibe dafie gise oda ne bonkum so ana oto na mo ansia do senye sa so gise onu afi ni pem wose akunya na frome eti mo befa mo ade senye sa pa dia ensida esa se sisi a owura ayi kum so yare o so oda so yam na sibe dwani eti so yare o so ye de o oda so ate ho eti se koba ne sa dia na je se ebe ha dwiri bebiri na yentie ade hye omo eye ase no afabato mpesua so wo mo ensem no bi
by election here, yet it be say ba a quiet year, number one, kuma would ye humbi, ye guyama, at the acting, baby, when you as a yagu upon you. Now, come on, your trouble anyway, and as a sako, and no dear account. 4 to 5 years, and I'm going to find two or so, but your share on my home cana, and said I didn't go to environment. By election, by any year, say, if I am me up, boy, and on my day, or my child goes to the Tractor started in the year 2020, but could not finish on time. The work has been progressing very slowly because of lack of funds. You can see that now the contractors are gathering momentum and they are working very fast. Today, if you are seeing this, you shouldn't be surprised. It is because of the by-election. That is why they have called the contractor to come work on the site. But we should give the glory to Honorable James Jechikwesi, because if it is not Honorable James Jechikwesi, the road will be, the contractor will not come to the site. And the addition binimuso ebo eye Jechikwesi abaso. Omuchem sese enyo no pa kaputunyuma ekomu hunu. Ebisu kirem se o sa na sisi ekono. Ti obese putunyuma ba bompa na ba election mra. Sampa we nso de wo bɔ no wanhwe ne ya. Obɛbɔ awie obenya asɛm. Obɛbɔ anya asɛm. By election the old boy have a boy asem. By election, if you have it me abon say Rade. Man one resign. MP one resign. Rade man resign. Apart from on one resign. Back on the old boy yet. Anna, my uncles were Britain. Say Britain. Dual citizen. Say no be na to judge case. And says I find out to me. Say abo. Nimienu. Back on the mo. Back on. Back on the fashion. Back on the mo. And the no she. And the no she. At yes, when there's I'm finding them more. And the members right here. Most. Most what more my dear. Right. But so be resigning do betimi abo. And dey say nyabon. Oh ya lokura baby. Kum was one who kum one what so to so. Chief Tansi one who ni. Kum. What so to so? On the ambulance. Say ono what so to so. On resign. Dem asem ni. Ti wo ya lokura so resign. O ya lokura won resign. Wo ya say. Oh so resign. Mejem mo fa. Ono ni nyem. O so nyem. What so to so? Ah o jide. O say come na she be jafia ntimi nkobi. Yes, ya to dia ni atam ato ambulance ne do abeto ko bibi ni yes fanyam so amuni MPU was say no credit kan wo yare was say ya by election ya le ne wu say ya na ma ya le na wa ye no ya critical yare a was say by election because unko say wo mo sisem na wom ya wo mla dodo a wotum na wa ma anya bi na di adwo asafu so Bayo wo nyina so oyale ntina wo ba. Oyale nso ache. Ache. Kom ha. Oyale ba mi. Sabejuo. Ba mi gas oyale ache du ba cho da mi kasa. Oh de. Oyale ache ti jem. Oh. Onje mu kwam to onya position. Wonya position ni mu. Oh. What else ache nye. Oh. Asemo. Edi mama bomba ya no. We dey me born resign. And also the emfa. Anu pa. Pa bohunu emfa. Ya me kura nji. Ade so wo bomba ya na ma obronsam. Say. So bomba ya ngopon no ntie. Ya metime atio. Na ye wa nyina hu si ya ho kire yen. Na ngopon kra sana jo kwasto ajunu se. On ba brand. We ba we say obronsam ana ye gu apaye. Engunsa. Abuso von data. Pero so you feel I was von data the wa be gane. Ya me so kwa do phone. Ensan yo. Ananu sama fo ye fremo. Akoye oti yesu. Yo. On come ya ho nto. Mo ha no mo tante no mo tata. Yo. Yeah. Onu anyem. Anaju a wada no. Ne mo gina no so. Yo. Abranti asore. Ya ko parliament.
You go parliament. Fun go parliament. Go free Ghana parliament. Go parliament. Ada. They are no. Baby, I see a word on the dias. Almost munko. Oh. But election dey win you. Sisi dey win ya. Oh, sisi ada be necessary. Sisi win ya. Sisi obi bomba gidi say ba ko na so me mboso no ensi. Oh, Debbie. So was me mboso ene dey enye, but obi so mpa ye obo no. Debbie, obo sampa ne ya mi. Because na kwana da ho be ya yi. O se kumawufu adie. Yakoye. Si asin of so ni. O so di ba krom ha ye problem. Sampeni. Media me na meka no. Asin no ofofo. Minim se baba zambo beto ama ne me batie. Me ka kiro. Asin no ofofo. Moto aba ne ma bibia be ha me. Me ka ni pray. So moto aba no kra ma bibia be de meka so mo ya boni ayefo. Ade ya asam no kro we yanka na. Se ye no kra pa se ye mo kwoto ba le shiti na mo ye kwan ne dia. Asin no ofo mo na moto ye ntuo bi. Yes 20 ba ko bi so ma ka te so be 5 times. Yeah. Project Baku. I can't go 2020 the last one. About the 5 block back put to form. None ever to buy less. Odi block back about to form. Near what drama. And yes, you are the big graduate to Jimmy too. Now you're Maggie. And you're one vanity. Radio problem. Young choir. Abusia, my young quiet, yes, him, our Anijadian Semu. Now, Anijadian Semu, Papa Bakwa, they say, Uncle for body deep power, chrome her. Rexoma. Move body deep, and you want to follow the Ananwa da kwasua Japan say wo fa tonton sansan da wuro kon gamro fue adwuma no muntimi nya munya yo se muntimi mayen sika safata anyomtofo amunya ekuo no mungu no chasa kwasua Japan dia hura wa huro gamro fo no enya asem ketwa mechire Ghana Music Rights Organization fo na enumu sani akwasua Japan huro wa mo huru wa mo no eni ja mo pani o mo chairman aba Rexoma aba bonte eni ansefrofo nchi emu ankasa no mo frɛ sɛ sense ye ka sɛ wa mo kan play enye play fa sɛ yaje wa mo license afri wa mo nsam gamrofo no yaje wa mo license afri wa mo nsam na sani yaje wa mo license afri wa mo nsam no nya dia mo batimi atuatuaka enti akosua Japan ne kwa huntintin sɛ ya bɔ na bebia nkwan a wɔn kasa kwan wɔ kuro hara wɔn ka kyɛ wɔbɔ ni din plane ɛto ne nkra sɛ akosua Japan wɔn hwɛ yie papa na nya sɛ bia gamrofoɔ no wɔn ho na adwo wɔn sɛ kɔkɔbea kokonti ɛna wɔn yɛ nneɛma saa na yɛ ka sɛ wɔn license kura yɛ from sɛm as say no wɔn hwɛ sɛ gya wɔn mɛkeka nneɛma ɛsi ania na gya eni pa bi a yenyumtuni bi asa German royalties ya man sika kakra dodode kakra tafre no wa ma hwa ye ne saa enu nti wose nkofo a boda wuro wosom kaso m kwagigi sika krampo a adwa akosua Japan nti omosi yentua se yentua gamro kra yentua we biem ena yentua ye dius yentua we nti wose akosua Japan ade a wo ye wo krom ha se no omo gamrofo entiase enu nti wamo eka ni pen achira kwasua Japan ene nkofo bi num a wo matu o mani te asi gamrofo aso wosan so de nsam bi atudwa ya na wo kire mu se eye ka sei no enyi wo bia na age wo mo license no atani general kra ho nsam ekeka ho aye ka sei gamrofo mo license yade enu nto mo so pe emra kwan so afa na wamonsa akane sayo so na betimi aya anyomtofo e wakuro hu anu ebi sabia bi yare ebi wo ebi yese no yebeja sika kakra atuatua wo muka. Here I want to draw your attention that over a period of 1 year that our license have been withheld by the regulator,
This same disgruntled members led by Apostle Japan has been jumping from radio station to radio station, media house to media house, TV station to TV stations, asking people, users, not to pay Gambo, to the extent that some of our staff will go out and they'll be beaten. The regulator is aware of this and nothing has been done. Under normal circumstances, Gambo distributes twice a year. So this month, June, Gambo is supposed to distribute. We have not been able to collect, and so we can't distribute based on what is going on. Ladies and gentlemen of the press, the long-term agenda of Gambo has been to restructure the society along the tenets of a well-managed collecting organization. Nipa wutini nkain waya chairman de ma interim management committee de ma Gamro no a Ghana Music Rights Organization yakwa Nigeria organization Rexoma ena nani afechire no ho saa no yate modeka mundia bade omo yanyo science radio so kura ogbonwo omote omogbaje omode na mutimi jiji sika mo atudi kakra na makomo obi 200 cedis nyum tuni no mahwene ni mama 300 cedis saa na eye no na royalties no afa baabi si Ghana ne de obi anya ne nua 1 second bunukom jei oda opre ne word nine so fa no na abusuafo anigye kasemu ana wasugusu awo etie no yade wo ekọ enayi eye asantemantamu ene etedempesu aso ewo enom ena eye nwumtuni mapa ene wagidi pa na hwe won mabusuani mu a enwumto de meka se yedi twa won mufuruma a chese enya asem ketwa na eno eye nwumtuni a ani onno mo to nyina no brabomu nyom de friend say high life no na hye nkurai bi hye nkurai na chese boa kama na no eye orura kwadwo akwabo senior opanyini ayade se eye ana no brada eno eye mebosome da na toso eye du ensia afimpino ene eye aduono miensa enso emuo ana yada sori ye yehu se ewiem ayetum na bi mu kire mu se ade na asie ni na chese na ye brada tuntum ne nyina ne se na opanyini oda ye no ye pusu na woso na ye de be bia watoli mum wantimi ya ni nkomobi moko wafane bag wakra ye no na chese are wosem na yetietem kakra na chese ja na yade kakra na ja ede oluman ekeka ka oluman toto empaso kakra saa na yekura mu ahwese ja yade betime fi ni so a nanso okokoko ya wantimi ni yade nso nkunim emfisia pole eye aduosia no pagini nya ye a chese wode eja ho na enoko ba ne sa na wose apanfo trase na omo ya hyehyɛ sɛ de bia na wɔtweda ebetimi akoso na ekoso na wɔtweda na sia na siwani sɛ ɔka kyerɛ won sɛ ne ban so so ya dwumtuni o akwabo junior no wɔn so so ya dwumtuni a kyerɛ nya de ketu akra na nyomo de papa afia ka ne nwum ni bi afia ka ne nwum ni bi o se akwabo anwum no awre chichire mi do unim se efro ni panwo ababa we enyi mi mo enyi nanu ayedi konsuo nu ba na seyo enire ensuo nu hwie gudia kra baby a okam walai talai nipa baby ko ya no ko akope edio enti akogbo a eye senior no wafa ne bag okọ enti na ye na se no na chese enya asem ketwa na eye anisuo pa ya rehwo a chese ne anyumtofo dodo na kopie mu a omo nyina enso ekohwe ye ja omo ema na otweda no koso kama na sada no hwe eye ne ba nei eja waja ne honom akwabo junior o hwe ne niase na chese areho pa na adeche bi omutimi ekọ eye na sibie ene orura eye Nicholas omane champon na jese tabita kum nipa na wewe Yesu si won sore mra tabita kum nti ono okọ bi Covenant Pania edini yehu etu ono no wa okopia mu obi enu echi strong man so strong man de ani
Oh, nka ne nyum bi. Strong man nyum na rap no. And nyum one go for feature. Hey. Another that be another you be there. What's yana? Bokrom boy. Eti ono so koye. Strong man no. Strong G. Na okoye no. Enu ati saso na maami tiwa. Ono so ekopie mu o ni mu bi. Eradi Yesu asesame tena bia na. Ni ono a. Sa. Osi ko bi. Aye wie me bisade da wanimi. Omunyina ko. Omunyina akoye. Na ebi mu kika ho bebre na omkoye sanso obunua na cha ato no to omkoye oni ani suo de na egu tetefo no tetefo no omkoye so strong man e bia so yo na cha ani suo ni na mu a cha nya de ketwa na no na ye ne ma me tiwa eba nkomo na ja ye busa no se ma me tiwa o de ja woni akobo asini amune si so aja toto nyum ni bia ti na woni ne ntam komodie ne ya net sei papa yi okoi dia na betim dia kai no na oni o cheche ni nsem se wo be fe ne pa wo be fe na me ntie eye ma me tiwa anti eno mami tiwa no ana de shimama mote ne nkan na se areho areho nipa o baby ko ne kro na wo trede patem ho trede honum ne wo areho pa so obey ne day na me hwe fonyi bia ne bay onena papa tu anu ati omode omufie ne de anyom to de ye ka musician na yes omo na ye musician yes cause ono eba ne keyboard obebo eba ne nyom ne tro obetwere ba ne to obeto ne ba no so the same thing yes ti omo de music ne de wo mumu wo mumu omo afa ni agro eyese ne ba betimi ato ane oh yes kwabo nso de junior nso de kwa hu nwate bonyo no tim say yes nyom na obo no yes nyatin go mfo yi debi hwan so me hana so me hey anu so obi nyumu okay anu so ho na abusia mayanku ya nimu yati krom hanum na nkwafu bi se omo ye mafia gang na mafia gang no omo prefect eya fia Schwarzenegger assistant Diamond Apia ne guest SP se second vice ono so ya Tracy Buache na Tracy Buache de na anu ya no ware ya wo sisi billboard wa Asante mantem woda Asantefo asese medamase se mo ba wede ono nko aga na bakwasemu oba watimi ai wede awie asi billboard mafia gang fo emu enipa baako Tracy Buache na ne nim se mafia gang ne de ene jai emu ohyepa na se ebusuan yesi srodio ben wo Tracy Buache ne Diamond Apia ne afia hwa na ekoba omo chese we tuo ne we tiem agire wan be kan afia hwa ene atu ayifo no mafia fo no mienu no ombeka ba chiri ma be horo wo social media no so uko Tracy Buache nso a afia hwa ne Diamond Apia be ba be horo wo social media no so uko kan Diamond Apia Tracy Buache ne afia hwa be ba be horo na me say Tracy ware ye no asa ekuo no nhyada nko meeting anko practice abam ya masese no
amo ya te mafia gang ni bi wachire na nipa wa ben Tracy Buache pa chese omatuko mafia gang no baako san wone ono so nadanfo baako di nkonkonsa na ade oni ni di nkonkonsa no eye Diamond Apia no ka mafia gang no so ono so wadanfo a ono so de nana yi ena wone Diamond Apia no akontokwa ena sesi omo mienu ekun Diamond Apia no ene nana no ekontokwa na ntokwa no mo kono Nana Brown no di juma wedie ni se Diamond Apia audio sa wo sene no fa Tracy Buache ho no wa liki ni nyina na nse Tracy Buache wari ye na ne ring ne kawa no kofo se o eyeradigo o anya good enti Tracy Buache kope testing machine bi ana social media de be testing na asoko na chese ne ring ne ye diamond ni gold enu na audio na leak se onu anada for Diamond Apia no sa no so edi hu konkonsa kire na Nana Brown se Tracy Buache ne ring no anya papa no shada de be to social media so na de Tracy Buache se misro no eni pa one na tikuo mafia gang eni mo wokro mama register o ma register mafia gang no GRF onim Omuni mafia gang no. Omuni mafia gang no. Amutu amoto. Mafia gang no. Ai. Omunim. Ai. Na ba timi aten ba ko to akire na dan for one check. Ah, say mafia. Say mafia. Okay. Edi na dasro ndi ase ana. Ampo ndi. Uwo mu kra e se mafia. Yes. Mafia gang. Bradi Nyankopon. Enu kra na ehu no. Ehu. Suro di oben wo. Tisi ali chese audios ni be breli kiliki. Na yenkwo tie ensem a adamfo e ka fa na adamfo ne na te mafia gang kuo. Tracy a fucking pal. Chese obeka asa ne ring ni gold ring e twemu no ntino. Akofa fake diamond tester de akosi stone na esisu ne se o she diamond eni Jimmy. Na anya boy ni so expose ne fuck. Ko de be fro. Chese obeka asa ne ring ni gold ring e twemu no ntino. Akofa fake diamond tester de akosi stone na esisu ne se o she diamond. Na anya boy ni so expose ne fuck. Ko de be fro. Na de se me to na se mi suro Tracy. Trace. Make sure I got in capital letters. Now, Miss Adam, machiu at twice. I did not go to wedding and I make quite a machiu. Watch you, Miss Achuguso. Ahenkan FM. My bad, yeah. If you want one, say the wedding is I know. Or your voice note. No one was saying it. And as you said, talk about your ordinary anyone was on talk about it. So was only kill you. Mafia to mafia. Mohammed down. Surely, because you've been going on some number. I asked him, you say, I'm losing tomato. And I audio didn't know. Say, mafia. Mwamu mafia mu isi anse omwetini a mwamu na mode mafia mu se wo mafia mu ho eye pa eya disuade o yes uni obi enam a ya won sem nyina na wo se opurugu ho yes duru ba bia ma wo won se emfa oni nipa ne se de oni nsimtie dabi nsem bu ayenka we secret o power yes nipa bia wo se wuhunu ya wade bu a obetima aka ba de ba kubu ho a dabi untimi nkeka da be kan wawu wode aya se o madam fu mitimi ga kra kire no wode obete odo beko wani mra ho so na nenam no na ide ma su kra do betima aka wa kan bi ba ndai unya na hwe wo secret da bonten ti nipa wo se usua de anya bibia na ye ka dabi wode owu afakọ Uwa afako. Asemu. Oh. Mafia gang. Mafia mu. This your my friend say. Me who dia me fa. Se mafia na ati. Si mafia na ati. Omu fo me foforo. Just omu fo me foforo. Hey. Emu so sankofo emu pa mi ansa pa emu emu. Yate. Abusiafo ye do ba ko enzamu from Mara Visa Ahenkan Kasiebo 6Pm ni abawrai
Eti nsam de ya purugu asa ti se aben wa woso no wanu no unu na betofo ma de opu na je se purugu ono fufuru wa no sa na tie na ya de se ni die ni mu ano owura bi tufo otufo pa na futo nso de ya asempa efa wade ho mo amaye mo adwe se mo be wade no mo sisuo no munyim asum na muntie the lives of Kwame Asante mo ene owura da bi kambe bonde on de wa wade dada ayi ejemo aha ye nipai kwa ni kusi bu adum eno mo fa sa nwo fom na menka ho firoko adwen me fa adwen fa menka ho debi is that menka ho debi aha menka ho ana u ba hwedi bi me se menka wa me nya odai ada ba for se be nware enti mo ho si se ba ware no munyim asum kwa je ni munyina muntia bi na mmom ansa na me de ukọ Jubilee Hospital abasisi a Jubilee Hospital sabia mapa de shimama ubepiem awachim mamu hianom a se otikam na afa na wo ba ya mo akwa aba sabi ebi a wo be ka fracho obi na besra obi a ne ho mfa no na ukofie a mepacho ka kire ne se otikam ye bo amane se ya sabia mapa bi ewo mpatam hianom a wunya de drop obenya ya arhwe eno ensoso Jubilee Hospital na sanso na wo odampatam ba bia na wonte ye dia me ka kirew se ba bia wo kwa ho dodo wo obenya ya santam so ama ni padua na CPS ta Jubilee Hospital me pa chaw ya won me wo animdefu eba na pomne ensem ama ben akwadere aye ntam wo mu ente wo dia bomade na bepiem ya so ye digjumadie edamu ni nyina brebia babia ye wo hodem a ye adwuma se de be ya nipa nkwa ye betimi so ahwe ne aboa ne yaje ade asi hodem na emfidi a ye de abegu a ye de hwehwe enyarewa wo nipadua mu no esioni se oka kire wa bra obabo say yes laboratory de ubra hodem a bo say yes emfidi ni ye de de hwe odwunso mu de de hwe se bi kafrache wajana mu de de hwe omogya mu ne nyina ye obi enso ewo enu achi ehwe owi a empempi no bekwa ya sabi asi atwe nu ama mse menkoto eduro no kura se de sema atwe nu hunu aduro ni ye ebi kura ba a wo koi drugstore bi ani ho pharmacy bi ani ho na afi eno so ensem akoye bebre ba ye de ehwe owi a enuro no ye hwe na wonsa ka ewo eho no ma na etimi enso aboti o pharmacy enso so ewo ho enu achi mi pa chaw wo yo ba wafa afuru a tiemni ye fro na wafa na ebosome nkura kwanto emu wonsem bebre mu wo haw bebre enu enti no ewose onya hunim die betumi abo se de be ya ebosome nkura kwanto no betu na ubeduru fi asomdwe mu mekire obesu asomdwe na onya haw bia enti eno ye antenatal care no me ba cho bra ya so ye woni ma onim die na entimi emwa wo enu achi sa abofra no obo ade ya adom no osue wa asomdwe mu a eno so no abofra no hunu se bi mu ono ma oni ahoden ye se bi mkura ho abofra ya wono foforo de se bi peche enti se wan kura ni ye wa mani nuane nuro bi e betumi aboa no a wan hu kura befa so abesimi so akura ni mu a ne nyina ntimi de how e de bra abofra no sa so na wo so obatan no so no wan hu nuane a wose wudie ene ebre a wose wudidie ene nyoma ba akomianu me se be wose wo ya eno so ntimi moa wapom den ensem no nuti Jubilee Hospital na wose oba na sanso na oba me pacho so we pra no pra wo hunam ni mu ana hunam nani na mom wose ye de ehuma bi wura widie mu ye de sabio mfidie bi wura widie mu ana ye de homa ene mpane bi wishisho widie mu a me pacho ni nyina ba ye behwe ne ya ma kama no ne friends operation no me pacho bra ne nyama wo kama abra ye be ya wi so san konya hafoforo bia awa akire uyo opemfo awo account me pacho ba bia wo se otutu mrika na wokọ obi bi oba obi akaja nse onyon kakra kramfa nko Jubilee Hospital ho eye awo free awo free wo be wo afa ho afa oba na enoma tima konkan dia ma me pacho wo ani yade biara kana se no se Jubilee Hospital se wo twen wo bra na wonom so enhwe emfa ma wo ya power bedwaku a wonom hwe tufo ema nchekere bana pomden ensusu dwumadie hu a se de be ya nkofa yade bia emfa ma ho aya se bia no ye bi yisi ye pe ene ye sa we enso edema wo diabetes hypertension yare boni abaji ni padua boso no ampa chiri kwan ampa no nso ano ntem wode obeto anam ewansia duti ya said da ayida pon ba ko de siwa ye da fiada
anopa tutututu bra nyehwe emfa emawo na entimi enso emwawo enuane bia bedi we yaso obi aso ho te emfa yade foforo bia amfa mrewo apomden se achi ba health insurance aban de aba se yehwe na yade bi wo hono no bi wa fa ma okwa ni nyina no so me pa chew yebehwe ne aye ne sabepepe edi ama kama ti oba ye nhye danje card ne ntontwene bia bi ne ko tusuo no ngusu ma ontua ka bia yebe sabepepe edi ama kama me pa chew ni de no obuo kwa so enchiremu amde ama we bia na penchirem foforo bia aburo medie so na mom ansa na no hyane so ne kai se Jubilee Hospital atana kase no egbutu eye so wo achim aboabo ana odi wani ekiremu ewo odan eye onsa nifa so amantra bridge no so wono ma so firi odan ana odi wani ekiremu enso wo aboabo a eye onsa benkum so amantra bridge no so wono ma no ahyane so ede ama mepa to afi ofrenko ntabudie no enie 0244 57 57 99 0244 57 5799 and 0241 78 46 Debbie Kafra 0241 78 46 45 0241 78 46 45 Afe yetwa kese bono so na yakwo yen anim na eyade se opanyini baako a wono so eba no sinitwam a ene ye wagide di pa ono eba na asresem ne honom na comedy no ene chese wagye no na wo mu pa chese nya de ketwa oyalo awe bas tro no odim akotene pa eno eye Benson Nana yaw odro buaten dodo na no efre no eye funny face na opanyini dia futusam akodi amagana de shima manyina titiro mabu na wonu masisuo no onom ekwon do aware ho sukom do omkra eno oka chom se hwe aware ha ne kwa wa papa eni se wo kwa no wa mo anhuye na otisim oh wan hwe ya beto na mo onse de wa bra na mkwa so a wo kwa wan hwe unuru emu onsem bebre enti wo se hunu se wo beti aware ase wo beti odo ankasa de friends wo odo beti ase ansa na wumpo wafi ase asim sanse emabi wo onum na gofanto ho so obetete wa ma wan hwe ya wankasa wani su bechirum sanso na be emabi wo ba gofanto ho so wan hwe ya wo so wobetete wa aje sanso betimi ede ha bebre enso ede abato tem se aware no anaso odo ankasa no ehia ema eye entiase. But the advice I'll give to anybody entering marriage now is that make sure he or she understands you, he or she loves you, he or she is ever ready to sit down and communicate. Communication, understanding, and love. These are the basics. When you don't have any of these, don't try marriage. I've made some mistakes of my own. I've learned from it. I learned the hard way, and now I'm a better person. Oh yes, why not? Do you know the power of a woman? Do you know what woman? Uzavore funny face ana atene nka no ana wachechire nuoma mu no ti aware de wasi ati ase ansa ne akọ mami afia no yedin ye bra so ye de akọ na de aya na aye do ya na aye na da oze amanfa adwunjire be kansu mana be kansu ye tam na so apam bebere enti ye kọ adishimama abuafo aseda kese ekode ama Kwame Asante akokwa so de hye no aseda nkoma no ono na ma wo share your Facebook live, YouTube live and social media handles ni nyina so ora Billy Man so oda kasa video no na so tie kama hwe se bibia to kama edi ama we technician on duty abuafo nkae ni nyina so